Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Evelyn at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Adaanak iti boyfriend. Awan ti makunak kenkwana. Naragsakak unay gaputa isu tinagbalin a boyfriend ko. Bueno papagayam, intay mandenggan ti pakasaritaan ni Evelyn. Dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Rabi imanan asimangpet ka. Nagraragsak kami lang agbabarkada, nanang. Day talaag happy-happy ti paglaingam. Ngam no trabaho di ti balay. Di ka pa'y makatulong. Uray tadamot pang gadak. Wen, ngam para laken ka ti matmat gadam. Amom, Evelyn, awan mo't parikot nga oray solom ti matmat gadam. Basta agawid ka iti husto nga oras. Tapno sa anak kumamot nga agdandanag ken ka. Pagdanagan nyo ngamin aya, kat sa anak matan nga ubing, adan panunot ko. Ala, makaammo ka man laangan. Ngam no maisagmak kanto gapo iti kasta nga aramin mo. Awan to kuma ti pabasulam mo. Hello, Paulino. Nakaawag ka man? When Evelyn, ipakamuklakan ka ang matuloy ako ni Manila inton bigat. Ha? Panawan na ka talaga? Sayang namin dito yung oportunidad. Sana bale, trabaho matiga po na. No apay ngamin adi ka mang sapol dito iti trabaho. Ipadas ko lay di Manila. Sana bale, takasinsin ko mati mga alakan niyang iti opisina nga ayan na. Sige nga, Rod. Agan-anad ka akanayon. Uray si ka, Evelyn. Di ka kumaunay agbarbarkada, ha? Kaslaak la ubing nga bilbilinam. Ay na, Evelyn. Amamukan. Basta, agan-anad ka akanayon, Wen? Uray si ka, agan-anad ka akanayon. Wen, alang arutin. Maturog kan. I love you. I love you, Paulino. Kasano? Linakon. Umunag ako ni Tibas sa pagluganat. Sige. Paulino, kailiw kanto. Ay na, nakairi-irop ti arakop mo. Mga ano isukat na to di Manila. Apay ko mga isukat ka. Kat ay ayaten ka unay. Ay ayatan ka mo at Paulino. O sige, inakon. Ingat ka, Uray si ka. Kanayon ka ko mga agan-anad. Agyaman, tapinatgam ti awes ko mga antay tali ti restaurant. Awan mo't parikot. Mangan talaang mat. Kahit lang awisan inton Rabi. Kasangay nga ti kabsat ko. Sige. Nasayaat mo't tapno makaaliwak saya. Sige, sukunan kanto inton malam medyo opisina yan. Sige. Awan parikot. Okay, mangantan. Tapno may tulog kamit lang adagos di opisina yan. Ni Fernan ti kadwam itay anya. Kat, anya ko ma. Dakas ka di? At the boyfriend mon. Ngam sumursurot ka pailaang iti sabali a lalaki. Aguray ka. Anya ka di problema. Awan matkit di. Ay, sorry ka laangan, Mayla. Tasaan asi ka ti kinayat ni Paulino. Ngam, agyamanak ka. Gaputano di mo niyam amo kanyak, idi sinarungkaran na ka diti opisina. Nalabit asaan kami anagam-am mo. Saan na kumaanaala ti cellphone number ko? Nasingpat ni Paulino. Isuad di mo kumalokwan. Sumardeng kan. Amok ti aramidat. Sa bagay, saan ka akayat para itigayim ko? Sige. Makaammo kalat ta iti kayat mo nga aramidan. Hello,
Hello, Manang. Kumusta? Kastulat ta. Happy birthday, Jessa. Da kayo ka din kini Manong Fernan? Ha? Anya da kamin? Agayan ayat kayo ka din? Saan? Playboy dayjay amanong ko. Aganad ka kenkwana. Ang nagtutin pa gam, Jessa. Agpay sumot, Manong. Ay. Evelyn. Intag to ko iti da alam sa. Ada red wine ni Jay. Sige. Manang Evelyn, aganad kay tiray ta kabsat ko. Playboy dayta. Wan Jessa, di ka agdanag, tagan-an nada. Yak samat kabalanan. Awan ti pagtanagam, tada ka dito'y balay. Ay, saan? Naskan nga agawi da. Awan pare ko, itulog ka. O sige, uminom tapay. Ado pa ti arak. Sige. Uminom tapay. Hanay ko. Nagsakit ti ulok. Talaga nasakit ti ulom. Taado tinainom mo idrabi. Ha? Anya ti? Ala, agbado kan. Tarong muartan di tay. Saan? Hotel day ti ayan ta? Sika mo tinag ko na itirabi nga umay ta dito eh. Itulod ka kung may di balayo. Agam ko nam adito iti pagturungan ta. Sana po na day ta! Awanan kay ti ba Fernan? Di ka nagsangin. Alakit din. Agsak na nakan tarong muartan dito eh. Apay akas ta tilangam asimangpet, Evelyn. Kan sa dino tinagturugam idirabi. Ay, agdamag kayo manan. Didak man kasarsarita. Makauma kayo. Nay, nagbastos kamutan nga inana. Sumardan kayo ngamin. Di kay damag-adamag. Anyan ti kasta nga ugalim, Evelyn. Ala, tapno saan kayo nga agparikot pa'y kanyak? Pumanawak laangan diti balay. Agabang aklaangan. Anya. Absent ka, di kalman na. Nag-enjoy kayon samat iti husto kin ni Fernan. Apay ka di makibibiyang ka. Nakitak namin asinokon na ka. Anaglugan ka iti kotse na. Kat, anya ita? Ay na Evelyn, amok matasigod nga gusto kan ka ni Fernan. Day talaang tanagikat dito'y office. Gaputad da offer kan kwa na asabali at trabaho. Kat, anya nga rod ita? Kaasimat ni Paulino. Mangnamnamakan ka. Ngam sabali mat gayam ter aramidam dito'y. Sardangan na ko na. Di ka makibiyang iti biyag ko. Day tabiyag mo ti pakibiyangam no kasano ang maka-boyfriend ka. Tadi ka kat umapapal kanya. Hello, Paulino? Kumusta kan? Kumusta ti trabahom? Nabayag adi kay mawag Pasensya kan. O, anya? Kumusta kan? Kailiw kan. Kasta, Ahmed. Ulayam na tati pa nagbakasyon ko. Kaano? Surprisahan kan tulat ta. Di kagdanag. At danto pa sarabukin ka. Talaga? Anya dayta? Di mo damagan. Basta, masurpresa kan tulat ta. O, sige. Agor-urayakan ka, Paulino. Alang aron, awagan kan tumanan. I love you. I love you. Bye. Bye, Paulino. Ay, agparikutak ita. Amo ano i-break nak ni Paulino. Numaamon na tinapasamak kada kami kan ni Fernan. Amom ka di, Evelyn? Nakasaritak ni Fernan. Adan amokan ko na. Anya? Nag-hotel kayo kano. Anya? Ay, makitam data, Evelyn. Addaan ka lang arudan iti boyfriend. Ngam sumursurot ka pailangan iti sabali a lalaki. Diyak amo a hotel tinangipanan na kanyak. Gaputan na bartekak idi. Asino ti aking basol? Saan ka di asikamit lang? Ha?
Sayang ti panagtalak ni Paulino kan ka. Pangaasim, di mo ko maibagbagakan ko na. Anya? Nangag mo ka di timbagak? Saan mo nga ibagbagakan ni Paulino? Tapno anya? Tapno lukluk kwamlatan? Balagan ka, Mayla. Saan mo nga idandanon ka ni Paulino ti amin? Apay, anya ti aramidam kumakanyak, aber? Di nakkarkaritan, Mayla. Di nakmatbut-but ngan, Evelyn. Amok nga dalata panagayat mo kan ni Paulino. Iso nga amok akayat nak adadaulan kan kuana. Tapno maibawing kan ka ti panagayat na. Wan, ay ayataklat na ni Paulino. Iso adyak kayat nga agtinag iti garanggandyang akaskan ka. Oh nya, Romuarta. Umay kasukunan dito opisina ya. Anay ko. Tinong panak matan. Hawanan ka itibain. Ada pa'y larupang nagpakita kanyak. Mananggundaway ka! Ne. Anya ka din ti sasawang. Nagayatan ta adwat pas. Anay ko. Kunak no pagayam ka. Ngamsaan mo't gayam. Saan ka nagpakpakita kanyak? Anya ka matan. Di ka man agkasta. Umay kasukunan ta intag disco. Pumanaw kan! Kaya't naklagayam adadaalan. Dakkel ti pa nagbabawik. No apay ana am-ammo ka! Agyaman nakta na kontak ka matlaangan, Paulino. Apay? Kaya't ka laang ako mustaan. Kumusta ti trabaho? Nasayat, Mat? Katsi ka, kumusta ka matan? Amang ano mabaybay ang matan ti bagim dita. Ado pa'y ti aramida kita, sa kabaya maturugag. Sige. Agsarita tanto ito nagbakasyonak. Ha? Bye. Inidot na ti cellphone na. Kasla saan na kun akailiw? Apay nga ta. Apay, Evelyn. Anya ti mapaspasamak kan ka. Nanang. Apay. Saan ko na makontak ni Paulino? Nakasaritak mo ti dirabi. Ngam, jak mo't makontak itan. Nagsukat samot ta ni ti SIM card. Kahit? Nanang, di nagsakayatan ni Paulino. Taapay, adi nakakayat. Iti anya arason. Nanang. Si kamot lati makasungbat iti dayta, Evelyn. Nagbakasyon gayam ni Paulino. Kastat iko na kanya. Anya? Awan mo't nasasauna kanya. Apay ngay. Katrumbang asika ti number 1 ang makamo iti dayta. Ta si kalakit nga rod ti kaayan-ayat na. Kinapudno na. Ag-lunch kami inton madamdaman. Agsarak kami iti may sa restaurant. Ha? Sorry ka lang, Evelyn. Siyak ti kayat na akadate. Saan asika? Paulino, agyaman ak tayo may ka dito'y balay. Kaya't ko ti hagkid daw iti pamakawan mo. Imayak. Takayat ko nga ibaga iti personal. Ngagwin na swastan. Anya? Paulino? Namuak ni Mayla ti aramidem. Kwa? Kan Maysa. Naamiris ko asaan kan nga ayatan. Nadismaya akon kan ka. Di na ka di maikan iti gundaway ng agbalbaliw. Lading itak Evelyn. Ngem di kan kayat. Aging ga ita, Mr. Lonely, saan kon anakit kita ni Paulino. Nagbalbaliwak maten, ket nakakonsentrate aklaangan iti trabaho. Daytoy man ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Evelyn. Evelyn, pagayam ko, nasaya at mata nagbalbaliw kan. Ta saan anasaya at ti aramid mo, akanayon apan nakibarkada. Agan-anad kan, Evelyn, tapno saanen ama ulit, ti pananggundaway kan ka ni Fernan. Taad dalat ta, dagiti mananggundaway alalaki.
iso at di kaunay agtalag. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Evelyn at taga Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.